Pemirsa Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan PKP Kabupaten Bangli harau mangkin kantun nyelehin kewentenang Jimbar Carik Ring Kabupaten Bangli. Sesalah puniki kelaksanayang anggen dasar ngarianin ran perda intik perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dinas PKP Kabupaten Bangli Wayan Sarmo Mausang setelah wiadin pendataan carik puniki kelaksanayang antuk tedun langsung ke subak-subak ring samian kecamatan wantah mekatah desa ring kecamatan Susut sane durung kaselehin. Parikrama puniki kelaksanayang antuk uningayang Jimbar Bakulan Sawah inggih punike kasujatian Jimbar Carik Petani ring Bangli. Anutin pendataan sementara kauningin penyusutan Jimbar Carik ring Kabupaten Bangli. Nanging manut dani kahanan puniki nenten dahat ageng yening sayang sareng Kabupaten Lianan. Saking kuentenan petang kecamatan penyusutan pini ageng kepanggih ring Kecamatan Bangli. Hasil seselah ring lapangan inucap selanturnya nih pacang kejangkepin sareng peta digital utawi peta geospasial. Manut Sarma ya diastun sampun kasokong teknologi peta digital kantun madue kelemahan. Dani ngicen imbe sekadi tanaman bawang utawi alang-alang sani mentik ring lahan preside keselahin pinake data sawah. Lianan punike sajerning nguacan peta digital petugas penyuluh pertanian ring lapangan side uning Jimbar Carik sane sayawakti tur genah sane sampun mawah kawigunan nyane. Punike mawinan data ring lapangan mangde katurek sain sareng peta digital. Ngelintangin ran perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan inucap Jimbar Carik ring Bali kautsahayang mangde side kerak sebecik. Pemkab pacang nurek sain malih kahanan alih fungsi punike. Dayu Swasrina Bali Pos nguningayang.